Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Tengah pok kendek kenta bagi pulit ke Sadar Police Station. Kila pelat noi kena ngalam bagi dekat ke Green Tech Foundation. Hadian bikilai ki daka basyong syak tangan. Klemput sengiya khmat ke ofis sekretariat anong ba Shillong. Ha khandai tarik weyong arja pun rio. Pandawa badai pan pendam no ya ke sekolah belaya soi. Pan aiwa nak bantah riu paus nam tam ya ka pung nyam ba ya ka daulen nang lumpung deng. Pan snai gi jing tei gi bala. Pan kata ya ka daulen nang ba ya ka pung nyam. Hadian belami na Sadar Police Station. Ucaman ke Green Tech Foundation uba H Bansiu Dorlang Nonglang ula pentip baka kenhuan kandang yai beteng bet jika jing syak than klemput sengi tat hadu baka sorkar jala kan pensange sendan ya kan ni ke projek hadaulen nang lumpung deng padha kapung nyam. Ini ay betay. Jumat persangkat bakila ru, jumat pendangkam se kita ki huang ki sipai kat ki bakila. Ya ka an tambah kimla pendangkam kulmar. Iyeng akahok kinumla ban pendam yangi kasur kecengi kenang yai sawajam nang ni sakbat. Kaladon na jing siamo. Kaladon kata. Nang ba ngin nom sngolingo ngin nom sofari ba habangi dawa ya kanu kajing persyang ban pengkebom ban pesngapjar tikaton bagi. Pat kanai ketika lenti kum kinong suksnong habang iyang banyale iya kini i nong tombor kinong le dakabor tangkawai nga pentikna ya pi kum kipaj ba nong suksnong ba ngilaong mene ba lada pisa tang teiru kajing syat tangan kan peteng bat mentah nang niru nginmi bat kajing syat tangan kan peteng ka sorkar lada kekuman sakat no kenuru ngiladap keren na kabasyay. Makanya kami datang ngejeng dawa jong kegerentek. Piu pajba uyawan kat ni, binong kersan kiawan kat ni. Lem dadai kita kamat kabas ngukia kabas ngukta ya kari bat kejaj benreo. Ngam tharai kiberi kan suyawan mana kejeng kersan. Di upajba uyui ya kejubab. Upajba utip ya kai kebangiyang ban keren. Tharai ngam dadon kami ban batai sibun. Nritang kau ingin penting kena. Ba kajeng syat tangan kalak banteng Hamadan Malki lani Hamadan student ngin sasim ya karai ngin yaj be syakmat ngin numlej syeng ngin numlej syai ngin lej bansyong hakajaka kabading bansyong yangi sitayo sibenai nekatno katnuru ngin num sengap ban ngin num kinria ya kai kebangi ngilayang kisan hajar ngut ki balasanya ka petition ba MTM wat pinpra yu lumpung deng MTM what I know ya kini kejaka sikiti corporate kata kalong kabasyay baik ko kinong sunong kibiye nilas dang ya kajing yaki da kajing duai ni panbor yu ublay ni dadam ni dangu wat hang tay udam lumpong dang rumenin niong ai potra yingi kajing start pengin yakon kamdai kai kabang isu yang lamwer kabang isu yaki lamwer nri kandai kai kabang ida snukya bat ni da snuk pangnu ni penting kena tang kawai bahabang ilayang nadu basdang nginom syat syukor ya noi noro ngan itu ipi ngatrai ngila ada ban keren ni por kila persyang yangi ban pen sengabjar da kijing berngem da kabor jong kapisa henry m nom lare nomor ngi nakaliang jong grentek ni dei kiken hun kibang ngila pulis pangkamaryang ngila da ban pule ya kane kamat ba ngin pendon kam ya kata kijing start ban ya da kamdai kai baong bangingin suya ki kelumar ngin suya pertak kelumar tikai kebajia mane da kebapitan jubor da kebapi kam jubor yangi kadai tang kebut ban pen sengapjar nginum sengap nginum kendria bat nginum syat support yano yanoro kebak hamjur kan sedang nadu mentakamit kaban teng tat hadu ke sorkar kan aya kejing kho ngin wen no ya ka kontrak ngin call off no ya ka kontrak kabala ai sya kini ki corporate umyam private limited kabala thau knang nabenta ban sya lilam yau dulunong tapi pakai ngong ya pi kita ki bro kita tang
ki persyang yengi ban penting ban pen smith te ngim dai ki khna ngim dai ki khlung bo pin ong yengi bangin IPFIR sngap no lek no chi yang bangin ong ye pi ban set po patok ngin sngap no bo pin berngem bo pin berset yengi PUI mene kat bangin dangwan na syatairu kajing maham yengi kam dai ka bakai ringi ong lele ya kata ngin sya abait la dari bo pin bom pin titro balda pin set hang ne apo patok ru ngila dap keren ta ka basai te nginom kin ria ya kata ikan rim ka bangi yang mene hang tai pilale da kabor ngi ki batulot bor tongin sya tang ba upai ba hi ula yo ya kejawab mentak sini numla banlen ya ga jingle la da kikran ya ka BNSS ngi pen kanya yung ya don tang laingot ngi syong da ka bajai jai mene kami sa kajing perta kajing hala ngim don ai ka bangi kret ya kaluan odo ngi syong khapang tai henry unong kersan ula da ban kersan lupa ya kana ki isu nadu ki artayo lai tayo te unumwan kumno ngim khot ngim ong yeno yenoru henry upai ba ubas ngukia kilong kemi kiwan hang tai mene da kajing duai ki sedang hadu bangi da jauh mat namar ba kata kajing duai kajing pangnut berkajing jauh umat jong kilong kemi hang tai mene kam dai ka baka kata nginong ye pingin ya keren saya kai ritang ka wing syong ye pi le sakat bale ro la dala syai la sni ne kumno ro ngingin tang dai ya kajing nakal yang jonga kumang long ye pi mene ngan sim marwe ya kana karai kumnong elam bangan syong sya tangan bai la dari ban yap na umpong na mata ka pong miam nam tau dolonong lumpong dang hang tai namataka kendau ka siap karibat ka judgment rew ngin la ayu torit sing ru iap ikyang nong ba ru iap ibatakon sang maru iap ngin iap lang namataka ribet ka judgment rew ngim yang ni kum kita kinong syakem bangi syakem drugs bangi syakem syak ngituk ngitim ngipen yabreu ngipen kulmar sinong jing yakhi ka balayat kat ni baik mentaka petition nadu naki wei kiriru ki poi bansan ki pha ki video US na London ki ay kajing kersan yang ki environmentalist na siya saka ingin nang ya keren kadai baik tang kajing kersang ban kebom mentar si Henry TM we want to send this message to the government clear call off this project withdraw the contract we will not retreat we will not surrender we will not back down no means no habire ba kata te kajing sutu kajongi ba kajing ya nanti kadung kan ka klemdan hangno hanur kajing ya taku kajongi ka kum ka demonstration ka bangi ong ka belong peaceful ka kum ka bala penne ya ka ruki sinsar jongka green dia brokawe ni penon kam hok ya kata ka article 19 ka bangi freedom of speech and expression henrai da ka bakile kum ni imat kelas dang thau menta bagi sedang seban pendan kam bakla ban suppress lani ban misuse pat ya kata ka power ka baki kidon ajing si sakim dai su panditin yangi namar ngi don tang laingut baki hawan ra ru da kata ka force mene la ima tang na betal laingut ki breu ki dapan yang da kita ki phau hang te how to kam ni ke ke bangin nambu jingkli ka article 19 juga constitution of India ka on freedom of speech ka guarantee kata kan mar kadai ka fundamental right ka jongi ni penon kam hok si sai kata mene ka sngi henrai imat kumbangi ong ya kan ka project ru dan bakarwat chabi manore manu menne ka sngi ru ngisutu penon bakarwat chabi manore manu man pen khen sendon ya ka article 19 jongka constitution of India namar bangi sei madan ya kaskam yung kumnya di bentip ya kata mo katu kalai spak kror Pajba ubadon kam manyo ya ki RTI ya ki map ya ki agreement sawan badngi ha kacaka ka bapun satip ha ingin syong ngilapan kret uleh hila de baik hiang tu mene kimut banle kumne kuma POE kimut ban khniat hau DC jong karib hoy kajing khlam akor jong ni ki bro kimut ban khniat hau ngi u kini ki wik ki ofsa ki baret la isnai sha bakat ya kan ka skam ka bahe menta himut ban nyat hanorehno ban pakit pap hanorehno kadi ke ai ka bom la ban kedia tingi kumbangi laong tang katahi yangi but unde tang mangiru ka Green Tech Foundation bon kui ki kenhon ki pelajumi panyakhi karukom pendan kam ya kata ka police force baki misuse imat kelas sedang ban poi syakata bakimut ban penlong ya ka state kejengi kum kata ka state of anarchy not anymore a state of democracy Nyingi yang halor kanong rim bangi the greatest democracy in the world. Kabadon yang kata constitution, kabasensar pajba. Henry lada kidang nyoben, bat lada kidang mut ban tap telup ya kasur upajba.
Tasaperkat hi mapit kinong song sano kan poi kalaway ka jongi kum kari bat kajat penreu. Kipat ba baro mo lim dadai ke jing kersan ke jong pi lim dadai ke jing ai men sim ke jong pi ngam tharai men tarung ngindang light nang ni na po patok kinsat yang yang tay men pensangap jar bai tenrei kadon kasur na sabar bapideye yang hitriang ni kum kiri rong ba kum kinong yalam bapar kane hi kadai ke jing ai men sim ke jong pi yangi pat ni ai khublai 1000 ngu pat ni kular ya pi tang kawai ba ngin scam bat ai ke jing kersan nang nyai ai ke jing kersan yang ni nang bat kini ki berumah Allah da pikiran ni ka PIL kau 2021 ka ying bisar badon burom hi kala sim somoto hi ya kani ka ke sapo umyam teh nadu 2019 nomor ki jingmi ki construction ki massive construction ki major construction ang tai kemdai syu ki bakai na kaliang ka ying bisar badon burom hat kopor kala sim hi ya kani ka kam hang tai po umyam bat sya syu ya kino ngalda piken mau gila don ki demolition kijing penperai kijing tray hang tai saudang hang tai hadin nang tu na kaliang kai yeng bisar umburom kalaong ya ka state government mo bantau ya kita ki rule regulation bila tau hang tu ya kata ka megla water bodies guideline preservation and conservation 2023 kani kadai ka an ka guidelines ka badang long aktif la tau kenang na mentaban yada ya katai ka pungumiam baka sorkar hi kaong laai ka jing maham nang ni syakmat banumi nu syu mano kino jing tray hasau dong kapung miam dalade te menta piwanra ya kita ihespa hapdang jong pung miam tika dikata kan ngin yaki sakai ngin yakran sakai ya unbar lada pikan mau ke batamula lai tourism minister uang kumno yangi uang bangin ai ya daulenong hangtai hapo pung miam kamdon ke jing penkelamding kamdon kata ka jingti kendau kamdon ki noise pollution ki nomora ki heavy machineries kum tatar ngingi lai thangtai menen ki ding ki bahai ang tolak khalam ki video ki don batnga mo ti ka RTI kala pen pau hang tu kala kadau syai ka CTE concern to establish na po ka Meghalaya State Pollution Control Board ba ya udaw lenong lumpong dang ontai ya kita ki luxury villa ki cafe ki resort ki restoran sakai kin ngeneng buri takadaw ang ipi menengi sei kumbang sei ya kaskam ka bahe ba ka umyam private limited ko kipaj ba nang susunong kami mentatang kawai ke kerteng jong ka hotel wat menta saki badai jong kini ki giwai ya saudang jong upung umyam ang tay menta ki thau kumba sau san tuli ki private limited jong ka umyam private limited ka basir kai ba kani kaskam hapo umyam Kejing lek ro kalong ba ka sarkar ka ba kani ke development ndrai kejing lek nya ka sarkar kani ke development nomor kani kamde ke development kani ke misplaced development YHCL du bane nabar umyam hotels private limited du bane registered hai banabar bentrai ya kita ki kamber khot de mane banabar ka guarantee ayu ka sarkar ban ba ka aikam aijam ki samla jongi hakine ki company la salisis ki kejing tei soskular kalau hendru post nem katno kalis hak sisnem nakani pralak sisnem ti hendru pau hendru ekar katno pin jabo pengumniam bat katno post pak klor pin the pengumniam hato kene ke model development model jong ka MDA government kene ke jong kejing leran bat ni nang ni kene kejing le mentang si ke penreham ngi bat nginum sange hado bak sarkar kan scrap kene project apa lumpang dang tang kene